U Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Knjaževcu održano je predavanje o finalizaciji voćarske proizvodnje. Predavači su bili profesori sa nekoliko visokoškolskih ustanova, a prisustvovali su i predstavnici holandske ambasade kao i kompanije Gruža Agrar. Resursi koje ima ova opština, mislim pre svega na prirodne resurse, a onda mogu da kažem i na ljudski potencijal i na potencijal ovde u samoj gradskoj kući i u opštini, jeste da su zaista ljudi vizionari gde gledaju unapred i gde gledaju ono što je budućnost gazdinstva koji pre svega imaju male posede, gazdinstva koja možda iz nekih tehničkih ili već nema mlađih ljudi na gazdinstvu, da na neki način to negde planira. Jer danas svaki taj proizvod koji je proizveden od sirovine, ajde tako da kažemo, bi na neki način trebao i da privuče samog krajnjeg kupca. A onda ako mi proizvodimo korišćenjem mikrobioloških preparata, proizvodimo na našim baštama, u njivama, u voćnjacima, plodove koji su zdravstveno bezbedni, pa to preradimo, to svakako možemo odmah, bez carinskih dažbina, bez troškova puta, bez posebno nekih, ajde da kažemo, finansijskih izdavanja da prodamo odmah tu gostu na kućnom pragu. Ono što učim svoje studente, danas sam izložio i voćarima, jednostavno to je želja da se osmele i da dobar deo ili barem jedan mali deo svojih proizvoda ne tretiraju kao sirovinu, nego da je prerađuju, a sve u cilju dobijanja kvalitetnijih proizvoda, da imamo kvalitetnije proizvode na tržištu i jednostavno u cilju ostvarenja što većeg profita. Moram da istaknem da sam jako prijatno iznenađen merama i subvencijama i stimulacijom koja čini sama opština Knjaževac, tako da uz jedno dobro savjetovanje, informisanje i uz dobru volju oni mogu to da postignu bez ikakvih problema. Ključ uspeha leži u saradnji između instituta, države i privatnih preduzeća. Sve zajedno rezultiraće primenom najnovijih sorti i najsavremenijim tehnikama gajenja. Takođe, od velike važnosti je i značaj ruralnog turizma za razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava. Mislim da je upravo agroturizam i svi oblici ruralnog turizma koji imaju svoje komparativne prednosti u određenom selu, određenom području gradova ili naših opština, da iskoristimo te prirodne i antropogene lepote i da stavimo u funkciju zajedno sa primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i preradom, onda ćemo moći da sačuvamo i mlade ljude na selu i da se ti mladi ljudi mogu oženiti i dame udati. Sve oblike ruralnog turizma zajedno sa poljoprivrednom proizvodnjom, sa ostalim delatnostima za nastav, saobraćajem, trgovinom, vanprivredom, zdravstvo, školstvo i tako dalje, budite sigurni da ćemo ne sačuvati sela, nego ćemo vratiti mnoge iz gradova koji su inovativni, koji mogu da podare našem selu i našoj republici one blagodeti koje ima, jel tako, ova zemlja. Siguran sam da sa tim autohtonim proizvodima, autohtonim, da kažemo, turističkim proizvodima možemo podići naše selo na najbolji mogući način i pritom da iskoristimo naše zemljište, da ne bude ovako zaparloženo, nego da bude u voćnjacima, u vinogradima, da bude sa povrćem, sa industrijskim biljem, stočnim krmnim biljem i tako dalje, da naše staje budu pune i naša pašnjaci puni ovaca, goveda i to sistem krava tele, recimo, na primer, i da time iskoristimo blagodet koju nam je Svevišnji podario, a da imamo koristi svi, i država i, da kažemo, naš poljoprivredni proizvođač. Drago mi da sam u ovoj lokalnoj samoupravi i čuo sam od domaćina ove opštine da definitivno razumeju problematiku šta to znači živjeti na selu u višegeneracijskim sastavu, da kažem, jedne porodice, na malim posedima, vidim da su aktivni kroz podršku samim tim domaćinstvima u opštini Knjaževac. Ono što je moje iskustvo jeste da prvenstveno primjenom znanja, što znači primjenom znanja, svako ko se interesuje, posebno, čuli ste, apelovao na mlade ljude da se interesuju, ako imaju interesovanje,
u zemlji Srbiji mogu da nađu jako stručne ljude koji su u praksi i mogu da vide jako dobre, odlične primere prakse na teritoriji cele Srbije. U svim oblastima, ono što je vezano za jedno seosko domaćinstvo, da ne bih nabrajao koje su to oblasti, pa i u oblasti voćarstva. Što znači da svojim interesovanjem, svojim angažovanjem, uz ovakvu podršku lokalne samouprave, naravno postoje te i nacionalne mere i evropske mere Evropske unije, ali treba je, ja sam i naglasio tome da budu strpljivi, da odnosno što su njihovi dedovi, babe, očevi, majke pokrenuli, da to pokušaju da nadograde, da sagledaju, da nadograde uz primjenu novih znanja, novih tehnologija i ništa to nije strašno. I sve to mogu da urade za jako jeftine novce. Ne moraju da kupe, da ne nabrajam, proizvođači najkvalitetnijih plastenika ili staklenika i ne znam kakve sisteme da kupuju preskupe, nego mogu u okviru svog domaćinstva, kao što su to naši radili ili dan danas rade, ali da primene najsavremenije tehnologije, tako što će da obiđu, da vide kako to radi, kako se primenjuje znanje i kakvi se rezultati dobiju, da bi dobili što bolji kvalitet, a samim tim i veći prihod. Opština Knjaževac značajno subvencioniše sve voćare koji se odluče da prave gotove proizvode, pa ima izuzetno dobrih primjera u ovoj oblasti. Današnji skup je posvećen udarnoj temi u zadnjih godina na teritoriji naše opštine kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, a to je finalizacija poljoprivrednih proizvoda, pretvaranje sirovine, odnosno poljoprivrednih proizvoda u poluproizvode ili u gotove proizvode. I danas imamo priliku da čujemo eminentne predavače koji će upravo preneti i svoja znanja, ali i iskustva iz drugih krajeva Srbije pa iz drugih krajeva Evrope, kako je to negde uspelo i kako je to negde moguće. Ono što je naša želja i naš cilj je da sačuvamo naše individualne poljoprivredne proizvođače od ucenjivačke, vrlo često nekorektne politike otkupljivača njihovih sirovina, da im pokažemo da mogu da malim uvećanjem truda, rada i finansija multipliciraju efekte i da zarađuju znatno više. To je sve u svetu već viđeno, već poznato, u Srbiji mnogo primjera dobre prakse, pa čak evo i u Knjaževcu ima primjera gde može da se vidi kako neko uz još malo dodatnog napora može da zaradi još značajno više. To je tema današnjeg predavanja i mi ćemo se zaista potruditi da iskustva, znanja podržimo finansijski kao lokalna samouprava, da našim građanima pružimo svu logističku, finansijsku podršku, da počnu da na svojim poljoprivrednim gazdinstvima svoje proizvode prerađuju u gotove proizvode i da ih plasiraju i na taj način ostvaraju značajniju zaradu. U poslednjoj deceniji na području Knjaževačke opštine zasađene su značajne površine pod voćem koje prelaze 2000 hektara, a značaj finalizacije proizvodnje je utoliko veći jer su površine pod voćem na teritoriji opštine Knjaževac u stalnom porastu.